Kisan K2 je moderan uređaj za brojanje i sortiranje novčanica sa 2 izlazna pretinca. Elementi uređaja su vodilice za novčanice, ulazni pretinac, zaslon uređaja, tipka Start-Stop, pretinac za odbačene novčanice i izlazni pretinac. Vijak za podešavanje razmaka, kopča za otvaranje poklopca senzora, poluga za otvaranje poklopca ulaznog mehanizma, sučelja, utičnica napajanja i sklopka napajanja. Uključite sklopku napajanja na poleđini uređaja. Prikaz učitavanja će se pojaviti na zaslonu uređaja i uređaj će automatski pokrenuti test rada. Pritisnite bilo koje prazno područje na zaslonu za prikaz izbornika. Za odabir željene valute u izborniku pritisnite tipku Currency i odaberite željenu valutu. Pritiskom na tipku Auto uređaj će prebrojati prvu prepoznatu valutu, a ostale valute poslat će u pretinac za odbačene novčanice. Prilikom rada na uređaju nemojte umetati novčanice koje su teško oštećene, mokre, prljave ili su prekrivene stranim tvarima. Na zaslonu uređaja prikazuje se rezultat brojanja. U normalnom prikazu na zaslonu uređaja se prikazuje broj prebrojanih novčanica i ukupan iznos. U detaljnom prikazu na zaslonu se prikazuje količina i vrijednost po svakoj denominaciji i ukupan iznos. Pritiskom na tipku Mix uređaj će prepoznati i prebrojati sve valute postavljene na ulazni pretinac. Za postavljanje podešenog brojanja pritisnite tipku Batch. Podesite željeni batch broj za izlazni pretinac. Batch broj može biti količina ili iznos novčanica. Uređaj zaustavlja brojanje kada dosegne postavljeni batch broj. Za odabir željenog načina rada na glavnom zaslonu pritisnite Mode. Free, slobodno brojanje, broji ukupan broj novčanica, bez obzira na vrijednost. Value, zbrajanje vrijednosti. U auto modu uređaj broji jednu denominaciju, to jest broji prvu prepoznatu denominaciju. A u Mix modu uređaj broji sve pomiješane denominacije. U modovima sortiranja uređaj sortira novčanice na temelju lica ili orijentacije. Novčanice koje odgovaraju prvoj novčanici koja je ušla u uređaj šalju se u izlazni pretinac, a ostale u pretinac za odbačene novčanice. Za više detalja o K2 uređaju pogledajte upute za rukovanje ili kontaktirajte salon bankarske opreme.